لهريما روجلات حلب جسري سبيفا لدردورا بندافا تشريني وبرا قرقوزاخ دنا برا هسدي وجروبين چکدارين اوپوزيسيونا سوريا دا شركي جران هيا دا انجام شر دا 15 چکدار هاتنه کشتن و چند اوتومبیلین وان این سربازی هاتنه تک برن هر وها دا ایریشن درون ترکیه دا 4 شروان هسدي جان خوش دستانه هر وها درون ترکیه 9 جاران ایرشی باجاروک جرنه گرنل در دورا طبقه و ناوندن سربازی ویستگاه الکتریکی جی بمبا باران کرنوان تینا بردوام کرن. ایریشن چکدارن ارتشان اجتماعی یا گریدای ترکیه با سر نافچین در دورا بنداوت تشرین و پرا قرق قوزاقه تندبونه. سبيقا حمله هفدم جدرو جانوا بالافرين شر ان تركيا جي بگهن هزن حسده و وستگه که الکتریکه بمبا باران کرنا. نواندار آگاندنا حسده دیمنن پاشماین شر بلاف کرنا و دبیجه کشروان وان تواهی ایریشن چکدارن گریدای ترکیه تکشکاندنا و تشر هری داویده 13 چکدار کشتنا. لگوری زانیارین هری داوی کروانگه مافن مروف بلاف کرنا دناوا دو روژانده 85 چکدارن ارتشان اجتماعی هاتنه کشتن 16 شروانین حسده جان خوش دستدانه 8 شروانین حسده بریندار بونه ده دربار شر بنداوا تشرینه و پراقره قوزاقه ده اندام فرمانداری گشتی یا یپجه روحلات عفرین دا خویانیک دا برحي برخدانيا كو لبنداوا تشرين و برا قرق و زاقيتي مشاندن ايرو كو جيهان را جروجلاتا ناوين لتواهي كردستان و لحمو باكو روجلات سوريا را بوي ميناك حمو گل يكو جوه برخدانيا هيزا كي پر مزن دگره جوور حتى بنداوا تشرين و حتى برا قرق و زاقي ام دوی بیرو باوری دن اف برخدانی و حمود آگر کرم ببن بخینه. درباره وی شریده احمد دالاتی جیگری فرماندار تفگر احرار الشام و فرماندار دریوبریا اپراسیون انده جروداوی را گود ام دخوازن بدیالوگ روشا روجهلات فرات چاره سر بکن. الاشتباكات اللي عم تصير على الارض هي نتيجه تغير الشري كل سر عردي دباجي انجام او گهرتنا روشا جغرافي پشتی رزگار کرنه دناوا پیکاتین حسدی بخوده ناکوکی هلا هن جوان دخوازن ریکفتن الگلمه بکن هن جوان جی دخوازن ریکفتن تیک بتن جخوا ما بریار ندایه امشر بکن یان جی روبرو ببن جبو چاره سر کرنا پرسکریکی لروجالات فراتی کو حسدی لیه ام دخوازن بریا دیالوگ و نقاشی و مجاری بشوپینن وبوحدة سوريا فيجب حمايتها تحت كافة الظروف. لجبينا العقبة لأردن كود دربار سوريا ده هاتبول دارخستن بشدار جوینج وزیر درو ین ولاتن اوروپی، عربی، امریکا و ترکیه لحف کربون که تو ولات دستوردانت کاروبارن سوریه ین نافخویده نکا. لگوری هن چافدر و شوپینران شر ترکیه لسر خاکا سوریه لکهلک آلیه کی سوری لدجی آلیه کی دن ای سوری دستوردانکا اشکره و زلاله. حسين عمر روداو سرکومار ترکیه رجب طیب اردوغان جاره کدن ایرو دا آخفتنه که خود بحث روج آوای کرسانی و ریوبری خسر کر. اردوغان گوت او ری نادن لیستکین کانتونان بسر کونو و دو بیجه پیش روژا ترور نمایه. اردوغان گوت وان پککی لسوری جسینور خواه بدور خستن. Silahın, şiddetin, terörün ایدی سردما چک و تندوتیجی و ترور هروها سردما لیستکین کانتونکاری به پشتگیردان به امپریالیستان به توایب داوی هاتیه. امرینادن وان کسین کدو خوازن بریا ترور پاشا روژا وی نافچه تاریک بکن. امرینادن دیوار نود نابرامه ابراهیم مده دینن که به هزارن سالان ام لوی نافچه به هفردجین. ترک کرد و عرب ام خودیین کون این وی نافچه نه. گلک سردمان ام به هفره او ددمین بوری دجی هف بشی آمه هبو. پنا بخوده وکا دمین بره
پاشا ڕۆژا مەژی هەفبەشە هەر ji ber vê yekê em nakevin nav lîstikên emperyalîstan ku birêyên cudakirin û dabeşkirinê birêve bibin birayan dikine dijmin û çavkaniyên wan dixwin. نونەری ئەمریکا ji bo Rojavayê Kurdistanê Scott Bowles li bajarê Qamişlo serdana ofîsa Encûmena Kurdî enekesê kiriye û her du aliyan yanî nûnerê Amerîkî û berpirsên encûmenê behsa pêşhatên dawiyê yên Sûriyê kirine, behsa hewldanên nêzîkirina aliyên siyasî kirine. Berdevkê encûmenê Faysal Yusuf di derbarê wê civînê de ji Rûdawê re got di qonaxa dawê de hevdîtinên wan û hevpeymaniya navdewletî gelekî zêde bûne bêdema dawê de li ser asta Sûriye û tekezî li ser guhartina siyasî dikin û dibêje pêwîst e mafê hemû pêkhateyên Sûrî bên parastin di derbarê hewldanên ji bo yekrêziya aliyên Kurdî de Faysal Yusuf dibêje Amerîka li ser yekgirtina aliyên Kurdî siyasî li Rojavayê Kurdistanê îsrar dike û daxwaz dike ku didî nêzîkî hebe.